Ел Русияде терроризмге қаршы күреш бойынша бірдінлі күнюқат етілі. Бұл қатыра күню 2005 сене тайын етілген ады. Бесланда олып кечкен фажелы вақайларнен бағлы. Білгі күню сентябрынан бірі Беслан сакинлері үшін эбидиен дешатлы фажаға чывырылды. Оның бинлерже құрбанлары олды. Хатырлатамыз 2014 сене сентябрынан бірі Беслане Бушымали Осетия мектепте ананеви тедбірлер башланды. О вақыт террористлер уджум еттілер. Ана бабалар ве балаларны мектепке қувып алып кірділер. Сыджа ходаларда 1200-ден зеде адам сувсыз ве ашсыз әсірлікке алынды. Құртарылмаға истегенлерні атып өлдіреділер. Сентябрынан ұжде патлав янғарады. Орталық қанға толды. Мақсус операция нәтижесінде 334 инсан ілі қолды. Оларның арасында 318 әсір, bu ise 186 bala. 13 yıldan son bu күнү ананеви хатырат тедбирлер, акциялар ве хайрия концертлер кечириле. Есть такая проблема, как терроризм, и с ней надо бороться. Не каждая страна имеет мир и чистое небо над головой. Мы должны бороться за это, потому что так просто оно не дается, к сожалению. Біз дүнияны тесриф етеміз адлы эстафета черчевесінде истираат бақчасының асфальты ренклер есімлер иле толды. Балалар өз иджадди қабиетлеріні ве барышықта яшамаға актлар истегіні көстерділер. Надо жить дружно? Да, чтобы было чистое небо над головой, синее. Чтобы не было войны, чтобы было все хорошо. Дини эрбаплар кайт этелер ки террористик инсаниетликке қаршы ағыр жинайет ве буюк гунах сайла. Мына 13 ел эвелсе яшанған бір меселе бар. Басында голы керчектен әркесін жүрегінде бір ажысы бардыр бұл меселенің. Çünkü din boyunca bakkan vakit балар керчектен belli bir yaşa kadar melek sayıla. Yani tertemiz melek degenim günahsız sayıla. Onun için tabii ki adam öldürmek en balaban günahtır. Акциялар ве тедбирлер ел-елдан кенішче кечіріле. Терроризм или күрешмектен ғары оның пейда олуыны алдын алмақ керек. Чүнки тек бераберлікте барышық ве аман есенлікке ырышып олғырмыз. Лиля Виджат, Аким Бекиров, Миллет үшін. Татлылықлар бұтын Қырымдан келген ижади тақымларының чықышлары, декоратив фамилий санатларының сергісі, мастер-класс, анимацион программа ве әлбетте спорт ярышлары. Айны бойле мұйтте бұл сене Қырым мұсылмалары эсас байрамлардан біріні Құрбан байрамны бойле қайдетелер. Кечкен 2 ел Құрбан байрам Cumhuriyeti ратлық күні оларақ илан етілген еді. Бұл елда истисна олмады. Ахмеджетнің Триньова адына бақчасында бұйық байрам. Қырым мұсылмалары бұйық қуанч иле Құрбан байрамны қайдетелер. Бұл ерде дигер милетлер де бар. Олар да мұсылмаларына мұқаддес байрам иле қайырламаға келділер. Базылары есе Uzak Rusия регионларından тешриф бұйырдылар. Уста Ольга Долгополова байрам мұсафірлерінен пуф явылықларына Оренбург техника тықышы бойынша білгілері иле пайлаша. Я нажимаю педалью, ногой на педаль. Это передается движение на большое колесо. Потом идет вращательное движение, переходит на эту катушку. И получается, она крутится, а здесь она заворачивается. И вот так происходит плетение. Мои внуки смеются и говорят, это бабушкин велосипед. Зенат бойынша электрик қайнақчысы Рифат Куртвелиев есе беди дөгме сырларны ача. Уста Қырым татарлары үшін ананеви олған бақыр сауытларны ярата. Бұл әмде табақлар, гугумлер, қоран қапысы, шекерліклер, жезвелер. Рифат Куртвелиевнің жезвесінде пішірілген қавенің лезеті де башқа. İlham gerek, buna istek gerek. İstekin olsa yaratısın. İstek olmasa o başına olmayan bir şey oluyor. İstek gerek, sevmek gerek bir şey. Birisini sevsen, pek yakşı istesen yapılır öyle bir şey. Hobi degen bir şey deyim, bu yüreğim rahatlığı için bu yapılgan şeyler. Bu bayramda hımna sanatı ile tanış olmağa da mümkün. Әлмемен асмайынды 2 yıl devamında bu sanatnen oğraşmakta ve bugün bayram misafirlerini kuvandırmağa hazır. Бұйық байрам концерті де бір кімсені первасыз қалдырмай, қырымлылар шеңленелер, ойнайлар, ерлайлар, ве артистлерінің чықышларына зәрет етелер. Олар өз небетінде келгенлеріне турку ве ойынларнен қуандыралар. Пек
Гүзелмен оғадар медмулан, оғадар яқшы, оғадар настроение көтерілі. Чоқ сақ олыңыз. Алла сағылықларыңызды берсін. Байрамлар хайырлы олсын бұтын жематымызға, бұтын миллетімізге. Мы пришли сегодня на праздник, нам очень понравился процветание крымско-татарскому народу, нежного неба над головой. И чтобы у нас каждый день проходил вот таких праздников, как сегодня. Все понравилось, все замечательно, весело очень. Спасибо большое организаторам. Очень понравилось, особенно ребеночку, да? Мыльные пузыри понравилось нам ловить. Бу ел мусульман байрамының тешкилатчылары оларақ Кырым Вяхияр мусульманлар дини идаресі, халықлар достық эва, миллетлер ара мунасибетлері ве сургун этилген гражданлардың ишлері бойынша Девлет комитеті ве Ахмеджит шер мемуриеті чықты. Бірінші хайрлавларны буюк санадан Кырым мусульманларының муфтisi Хажи Эмирали Аблаев сеслендірді. Bayram hayırlı mübarek olsun. Bizler Kırım Tatarları, Kırım'da yaşayanlar. Eğer bizler 100 yıl, 50 yıl ileriye baksak, önümüze baksak, her zaman birlik beraberlik içerisinde yaşamak, o birlik beraberliğe davet etmek, o güzelliği yaşamak ve yaşatmak için her zaman düşünmemiz gerek. Kurban bayram bu hepsi musulmanlarını birleştirgen bayramdır dep kaydete Devlet Дума membusu Ruslan Balbek. O da vatandaşlarını hayırlamağa geldi. Halk sanatı ile tanış olup kureş sport yarışını ziyaret etip Ruslan Balbek kaydetti ki ket-kete bu bayram daha ziyade miqyaslı ola. Люди пришли увидеть друг друга, поздравить, быть ближе к друг другу, потому что ведь все-таки этот праздник имеет основную цель – это сближение людей, прощение всех обид, которые накапливаются между людьми. Devlet Milletler Komitetinin reisi Zauр Smirnov öz navbatında qaydetti ki, Kırım hakimiyet vekilleri Cumhuriyet yolbaşçısının beraberlikte Yarmadada tinchlik ve amanlık olması üzerinde çalışalar ve Kurban Bayram buna numunedir. Çünkü bu yerde çeşit milletli insanlar toplandı. Aynı bu Kırım'da halklar muhabbetlik ve birlikte yaşamasına yardımcı ola. Уже более 5000 человек посетили сегодняшний праздник, и люди прибывают. Обстановка абсолютно праздничная. Очень здорово, что люди разных национальностей, разных вероисповеданий друг друга поздравляют, пытаются выговорить Курбан Байрам, Хайырлы Олсун. Это уже стало модным, популярным словом, так же как Ураза Байрам или же на Троицу, на Пасху. Мусульмане поздравляют своих соседей православных. Поэтому Крым сегодня богат многонациональной своей средой. Bayramның en küçkine musafirlerine de dikkat ayrıldı. Onlarını bala atraksiyon, oyun meydanları ve animatorlar şenlendirdiler. Milli Kırım Tatar kureşi de dikkatsiz kalmadı. En mert yigitler öz mükafatlarını elde ettiler. En parlak vakit 20 dakika devamında bayram musafirleri çeşit türlü fişentini ziyaret ettiler. Halime Kaybulayeva, Alisher Alimov, Millet için. Sak rayonunun Tuzlu koyunda sonki 4 yıl devamında birinci sefer Kurban Bayram ötkerildi. Allahu Teala Kurban Bayramınızı hayırlı ve mübarek eylesin. Parlak Bayram programması ve yaxşı keyif bayramga kelgen musafirlerini ve koy sakinlerini tamam bu şeyler bekleyedi. Demirel adlı ansamblının icrasında şen haytarma bir kimseni pervasız kaldırmadı. Her vakit böyle bayramlar geçsin, her vakit birlik olsun. Herkese sağlık dileyim. Bütün ballarımız alışsınlar, bilsinler dilimizin, oyunlarımızın, adetlerimizin. Dilber urballar onların üstünde ve insanların ellerinde milli timsaller, yüzlerde tebessümler. Demek bayram güzel geçti. Tuzlu koyunun sakinlerini ve musafirlerini konser programmasından gayrı nizetli ziyafetler beklediler. Esma Hanım, siz bugün ne pişiriyorsunuz? Biz kısmet olsa buna pilav niyet ettik. Buna bir koyun soyup buna pilav yapamız. Cemaatimize aş vereceğimiz. Oğlum yardım etti, torunlarım yardım etti. Bundan da gayrı ne olacaktı? Bundan gayrı salat yaptık, tatlı şeyler. Pilav pişirilgen zaman küçük misafirler için sofralar tatlılıklar ile donatıldı. Было очень весело и было много людей, и тем более я танцевала. Bütün ziyafetler ve bayram programması İnkişaf adlı cemaat teşkilatının ve Tuzlu Koy Din Cemiyeti'nin yardımı ile ötkerildi. Kurban Bayram hayırlı olsun. Allah birinciden sağlık, sağ selametlik, bay bereketlik. Her bir insanlarda, Kırım Tatarlarda
Ağırlık olmasın yüreğinde. Her vakit yüreğe tınç yumuşak olsun. Спорт авескерлары için күреш boyunca yarış ötkərildi. Hem küçükler hem büyükler öz güçlerini sınap baktılar. Esas priz koy, xoraz ve başka bakşışlar. Bayram təşkilatçılarının təşəbbüsüyle 7 koy satın alındı. Onlarını kurban çalıp kartlarga ve Bukhari kurantalarga darqattılar. Adamlar da buna sağ olsunlar geldiler. Adamlar olmayan olsa elbette bu bayram olmaz edi. Tuzlu koyunun din cemiyet vekilleri de vatandaşlarımızı bayram ile hayırladılar. Allah herkese sağlık, muhabbetlik versin. Ve bizim milletke birlik versin, sağlık versin. Çok olayık, çok kırım içinde. Bu bayramlar bizde şen geçsin, muhabbet geçsin, adamlarını toplayıp oynasınlar, kulsunlar. Bayram gelecekte cami açılacak teritoriyada ötkərildi. Caminin tantanalı açılığı endi yakın vakitte olacak. Bu vakanı yerli sakinler yıllarca beklediler. Bununla Kurban Bayram kaydetiliği bitmedi. Sak rayonunun sakinleri için Medeniyet Sarayı'nda konsert ötkərildi. Bütün Sak rayonlarından artistler ve ansambller öz meraklı ve şen oyunları ve yerleriyle kuvandırdılar. Хочется пожелать, чтобы Аллах в знак благодарности наделил все семьи теплом и уютом, здоровьем, счастьем и благополучием. Kurban Bayramı'nın kaydedilivinde çeşit milletvekilleri iştirak ettiler. Böyle bayramlar milletler ara münasebetlerini iyileştirirler ve birlikte inkişaf etmeye imkanlar açarlar. Ayşe Şulakova, Ivan Yevdokimov, Millet için. Ахмечите Кырым татарлар топлу яшаган районларда Курбан байрам микиязлы шекилде кайтедилди. Программада балалар үчүн оюнлар, викториналар, чыршы конкурслар, багышлар, фелбете, аненеви пиляф oldu. Yerli sakin Fevzi İbrahimov itiraf etti ki bu tamam insanlarını, annelerini ve milletlerini bir sofra etrafında birleştirgen yemektir. Праздники вот угощаем более взрослых людей, нуждающим помогаем, посещаем больных, которые нуждаются, стариков наведываем, кушать относим. Кормим их. İdmanlar, yarışlar ve daima meşgul olganına bakmadan arım sport boyunca dünya şampiyonu Lenur Katayev Tuvga mikrorayonunda bayram teşkil etmek için her vakit hazır. Onun fikrince ihtisaslı sporçunun vazifelerinden biri yaş nesil balalıktan sportқа celp etmektir. Наша задача вот, спортсменов, особенно нашего представителей нашего народа, скажем, которые добились уже таких высот на международном уровне, наша задача не только на данном этапе самим развиваться, но и показывать пример подрастающему поколению. То есть, чтобы они смотрели, скажем, как-то мотивировались, чтобы мы были для них примером. Bayram Borçukra kasabasında kaydedilivine Kırım Parlamentinin vice-spikeri Remzi İlyasov da koşuldu. O yapısı Kırımlılarını bayram ile hayırladı ve onlarga birlik beraberlik tiledi. Поздравляю всех крымчан, потому что это праздник общекрымский. В этот праздник, как правило, люди должны прощать какие-то обиды, если существуют какие-то распри между мусульман. Надо их оставить на решение Всевышнего, а самим заниматься, как говорится, каждодневной жизнью, решать проблемы своей семьи и народа. Atmenövi, batuta, sıçravlar, dondurma, oxatuf, mehendi örnekleri ve da başka eğlenceler Marina kasabasında yaşayan ballarını bekleydi. Ahmetçi şehir memuriyetinde yılbaşının muavini Rasim Umirov ayta ki, bularını yapısı bedava geçirmek için hakimiyet vekilleri cemaatsız ile beraber tırıştılar. У нас здесь очень серьезно представлен территориальный орган самоуправления. Получается сделать вот такой праздник для всех жителей, для детей прежде всего, чтобы у людей была ассоциация с нашими праздниками, то есть с весельем, с какими-то спортивными мероприятиями. Nerede yaşasalar bile ve onların yemeklerinin hususiyetleri nasıl olsa da yapısı Müslümanlar bu günlerde bol sofralar donatılar. Bu hem etli aşlar hem de çeşitli tatlılıklar. Herkes birbirine misafirlikке bara bağışlar getirirler. Kurban bayramıga yapısı istegenler celp edilir. Hasan Abibulayev, Dmitry Nizavoy, Millet телеканалы. Kokos köyünde de Kurban Bayram kayıt etildi. Yerli cemiyanında balalar için haqiqiy bayram teşkil olundu. Batutlar, tatlılıklar, yarışlar ve elbette bakşışlar. Bunlar epası balalarını kuvandırmak için. Kuman kebe küçük büyük sabun toplar şousu kence kokoslarının müzbet duygularını doğurdu. Himekler şousu da iyi tesurat kaldırdı. Balalarga eksperimentler gösterdiler. Neticelerini ata aşağı bakmak mümkün edi. Мне нравится праздник, потому что здесь весело. Мне здесь нравится круто, потому что
Мне здесь нравится, здесь много детей. Балалар үчүн байрамны Ерле Жеминин имамы ве onun өмүр аркадашы тешкил эттилер. Уларга эмде жемаат ярдым этти. Бойле тедбирлер балаларыбыз ань-анелерибизни, урф-адетлерибизни билип, медениетибизни күтмелери үчүн кечирилет. Bizim ballarımız, bizim dinimizne ve bizim tilimizne bilmek gereklir, anlamak gereklir. Ve bu sebepten biz onlara bayram geçiremiz ve o bayramlarga ular gelip de anlayırlar. Nasıl bu bayram ve ne için geçirilir ve oskende öz ballarına da anlatıp olarlar inşallah. Kokos koyunun balaları konkurslarini ayrıca begindiler. Teşkilatçılar kendilerinin din ahta bilgilerini oyun şeklinde teşkirdiler. İştirak etken bala bakşiş aldı. Bütün vatandaşlarımızla bu mübarek Kurban Bayramı'nın hayırlamağa isteyimiz. Böyle güzel bayramlar çokça geçsin. Bütün bizim Kırım Tatar milletimiz kuvansın, şenlensin. Yapkan dualarımızla, ibadetlerimizle Allah kabul etsin. Mında erkez zef kaldı. Millet ve din mensupligi ahta sualer olmadı. Çeşit millet balaları vakitlarını şen geçirdiler. Neriman Tarsinova, Ervin Emiraliyev, millet için. Кефеде ава байлығы, яғни воздушное братство серлевалы фестиваль олып кетті. Бұл Қырымда ең парлақ тедбірлерден бірі. Фестивальның тантаналы чулығы Кефенің Шайдеров адына стадионда олып кетті. Мы ко всем мероприятиям, которые являются событийными в округе, относимся положительно и стараемся как можно больше привлечь участников, пожелать всем дружбы, добра, ясного и чистого неба, мирного над головами участников попутного ветра. Фестивальде 15-ке якын Русия тақымлары иштирак эттилер. Ава ялдавчылары учууларга азырлаган вакыт мусафирлерни Кефенин коллективлери эглендирдилер. Фестиваль проходит уже, говорю, в 21 раз. Первый раз он прошел в 1996 году. Вообще воздухоплаванием я занимаюсь с начала 90-х годов. И вот практически всю сознательную жизнь меня манит небо. И мне каждый раз хочется, как говорится, в родном городе проводить все больше и больше красочных именно воздухоплавательных мероприятий. И, конечно, так скажем, самым значительным это есть фестиваль «Воздушное братство», который объединяет воздухоплавателей со всей России. Hatırladığımız bu festival Kefede 1996 senesi meydanğa geldi. O vakittan beri Kırım kökünde onlarca takım ava yaldavcıları bulundular. Bu Rusya, Ukrayna, Litva, Lehistan, Japonya ve Amerika takımlarıdır. Aerostatlar pilotları uçuvlarda uzaklık ve başka jetler boyunca yarışlaşalar. Her sefer tedbirçoktan çok seyircilerini toplay. Bu adetten dış teşkilatlarını sevgenlerdir. Lakin bu sefer çuvlarının cedveline ava arareti öz denişmeleri кірсетті. Ер төпесінде пек күчлі ер, оның үшін тек бірер топ аваға көтеріліп болды. Учмаға қорқмағанлар Қырымны сабадан құшлар ұшқан yüksекliktен көзетілер. Лиля Виджат, Севиля Меметова, Алишар Алимов, Миллет үшін.